Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Rahmat Allah di atas Nabi serta ahli dan keluarga yang lain lam urang yang ikut yang semua ma'bud Allah yang kaya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Muhammad ya habibi nepreh kamu baule titi yang haloh lagi tajam mesir tapak kaki. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfirah M. Hussein dari Y Record. Jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.